music lampang rek he an nuam katia mani tuina lo ni bok nen hianin reaction ne ye ti lo chon thil dang ka rek hi chonin ril rup pe ka ngaya ril ro se na ngaya tong kam ulu ka ngai thin amaro chu music kan react che hi chonin ke ma hian mak tak mai in ha dam na om thin tlat maya tin ka subscriber te zinga music tuile ril tak takinom ti ka ria he hian soita kang khan min ti phur em mani tuntu ma hian hei seki kum sang ni somni pani winner serkon vc te zahi kan enanga tuna hianin geotrex la kalo nga ka rengang cheti kha khami hla kha anon sak na hi khami hla non sak na kha karon break down ani engwai ka ti chon he music arrangement ka ngai thak to zonga chon anal ka ti ber pol ania original la chu kan tha theu music chu tenga han i technique sang takle pattern han bon tak kha omlem lawani drum pattern ni se pa ngai takin ran ria khatiang khan ma se ani ro chuanin khal la music kha anron choi kang kati donami chord combination chang kang tak tak ne naron ti donani engpo ni se anni ben hi he sekita na inform an nia ma se an re zui ta wang fang hi anu yom katia mi tha tak tak ani tin an drummer hi bass drummer ani bok em kha o tin an guitarist hi bass guitarist ani bokin ka hreng he ngia engpo ni se ngai thlang anal khop mai helai chu lam teron support chat so em good baby aron zai tan che na kan ti top lok nga khati lai china khan original nen chon adang lam hlakani ti chu kan thre thiam theu ome ta da ta da ta da 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 ti khan enge main gu fang khan akal ni kha thil kha anal mai tin bena te music a chon soilawaleng drummer le bassist an poimo a chu chu hey a backbone angani chu music nge lo keng tu ni hey bassist le drummer anin man lo chon music hi anal theilawani ambikin bass drum hemi kick kan ti le bass ain man lo chon bassist ina du ta na pera drummer ina adu ta na pedal mo hemi kick ara hi chonin anal mo view maya ta hen in man takan ti hi angai thina hi music tuitir te khanin an shelo tlang pui thina i bikina player te poni tho bassist ina du ta ni na pera drummer ina du tanin arapa avoboka heyen combination ati chetrin engponi che kha kha chu karon sei tum berin lo a backbone chu ni te meu mai an pani en thata poimo amaro chu hemi ser kon vc band ta hianin anon proof chiang ka ti chu a backbone kha poimo ma se heta a masala ka ti dona me keyboardist te guitarist te an that ve tho angai ti hi aron proof chiang ma big takin ser kon vc bena hian an keyboardist si a that tho tani ani hi a backbone chu ka ti thei che lawanga maro chu an music chei tu hi ani chiang lu tuka in ngai thlale lok teng tir tangan chuan kan ngai thla zomang changa good baby chord an YouTube chord transition
kita khianin kan lo ngai thlak chian chuan ak changa khan adam patana kha heta ram menga voka kha chon kan je thiam na turin tuk thak ang chi khan ron kal ta ni pa ngai takin ti khan ron kal tluan pap mai la khan ani ro ke chu dam patan kinal to pan jamar ki acha overa langsar le lar ni silwa chon snare play na la kick le khateng kin kha bass ne combination na boxia aron nal mai nitin an guitarist hi guitarist band ang guitarist ang lo takin in zoom thei takania ka music a ring big turani ti deuh hmut chi kha ani melem lawa ei band a reng chun play pui ha thlak deuh chu an instrument du ring fal bi khanom hianin a boy thlak thina mai ro chu an guitarist hi afa kom thlota lo in zoom thei ka tia ti chuan a chorus an lu chawa kha chu originality an lu ta ma se i original angai copy si lo khan dam patan tele khatiang sang kha original ang khan aron lu thunga an tinalani tin chord transition mola kha original ni se chord pa ngai hemi related chord kan ti ang chi C key ni chuan G A khatiang a minor a related minor neu anga calqual sati alo khan aron calqual deuh noi maya e kha khan atinal bokani groove ngai let le a chord hi an thiam maya chumi tang chuan kalila analang ti hin she matin atira kalo soi mai chu anni ben hianin music hi a technique an ria aro de varon noi ngot hin nilawa an thril an thiam ril ti a chiang mainin play a hen pakhat na an nilawani chuan hemi tuma hen amak ka ti viawanga maro chu pakhat na anon nia an phu hlia in ka ria lutuk ringot po ni se achang ni na thunu na po beat ngai na ron lut le a ma se chang ni na hian danglam ron om ta chu a guitarist hi ni slide nal lutuk tak mai na ron kala a chang khatna kha chon a in zoom thei ka tia chang ni na hi chon a hun taka aron tiri thiam ka tile thung si atin an keyboardist mol mai he perform engeniang beat contest tel omoi ngo hinin ka sia judge an ma hian thua himi tuma judge te kha upa te ya Matilda Boboa Bruce anim kho ka soi sol mai theya ani ho khan ni engpo ni se karon soi chan zo ka chu an keyboard sianin
eye contact thi nei tha em maya an just te khan an music an feel em eng tiang en nge an just te an om ti kha ava en zeu zeu thina hi beat contest sa chuanin poimo viaunin ka hria then khat chu just to impress po tum chuang lo le khatiang kha anom thina ma se an ni ro hi chu khatiang chemistry khan nei tlat maya that na riau omani guitarist in a level ron boost nga ta ken nalut tu bro keyboard si ka fak lo thei lo chord nal tur hi azong chuak thiam na to hei entinen so lo ni ta se khami so kha eng chord demo kan a play thei ta ni chu entinen major chord da do mi so te ni ta khatiang so khamin note ron ri thau si tura khan chord dang nal lutuk tak mai kha aron zong chuak thina khatiang hanan keyboard si technique chalu tuk music hi practical ni lovin a theory in a thiam ti hi a chiang ngoi chuan guitar solo aron kal nuwa kha chuan music and drop down a piano ron play the tika lawa cha chiang ro na lu tuk ro heti lion top dan hi ahun lai pokhan bon tia soi hat tham tling khania hey light combination ne hena fu box ya light ron eng chuai maya beat thap khanon eng box ya mo he hianin engeni aron ti pui le zol ni a music shim shim kha apui pelama khan
light khian a ron pui tha em a ti chon khata khanin an vocalist ki zai to lovin khimi a midi a khian a midi keyboard a khian he bula mi kan moi a me hi heta hen a voice kha sample an da luta kha hei piano te kan play ya khata kan zoom met a tone ri aron riang mai khan a voice kha aron ri thung ta ni chu ti chon hei an connect na te poi hunga laptop a in connect phaya ti hian heta tang hen line out in a chuak ta khan ya tilai idea hi achang kang to pa beat contest ka en to chuan ka en to chon ka ti mizo ji ga chon ti big tiang ron practice hi kala shelawa mai ro chu just te comment an ngai thatra a heta hian an material sang tele an creativity khan ron highlight thiam em maya kita khian zai chom to lo ma se mi puilom lo lai ber chu ani thung si ni tin a chord transition mola kha kita point aron turu chau em maya lo ngai thalianga top nan chuan he video chu kan to kanga in ngai dan te comment section en lo soi lenga tin musician chungchanga po khanin mi video react kani wang khanin in du zinga mi te pono lang lo thina maro chuna kina next video te chonin ron ti lan zel te pokan tu manga musician thatak taki mizo hen kan nei nuala tin mizo ril ruwa henin enge niang i kan barmalam pang unaw te mo hei hi da san na laklo tat hi oma kan ti teang ulong solfa te kan tia staff notation chungchanga an ril bi kha an ni chu kan han tia maro chu an ni kha an thalave katina ni lawani o an thareng amaro chu heta kan mizo musician te e aya kan han da sang talu tuk thina hi tum kha chu ti melody guitarist khan ina soito tilai zo fa te hen an thiam lut tu koringot ke ni ainan thiam de to zo aron tia kha aron soi omje kha chu ka ria ama ni an mani khan thiam lo ka tina ni chuang lova ama ro chu mizo te hi chuanin aya mizorama mizo fa te hi chuanin an ni chu kan dat luk lo de ule kan ti tong kam chak chuak thin te hi ni na ta ka chuanin music ka tong moi lo ni lo sela sharil lu tuk lo hi an ni do training ka ria ma se keima ngai dana chuan i ulong solfa kan ti te kan ngai sanga staff notation hi mizo zinga han thiam tak tak anom to side reading po ti thei hial to anoma tin tuna te po tu ko da ben te po hi ti hian session ben angin an kala hun chep tak taka music nal tak tak anon produce thei kha enge chan kan ti chuan theory an thiam to wangani khatiang khan i kan barmalam pang u naute kan han ta sang thina tun ma kha chon amaro chu tuna chon ani to big lova a bikin tone le hemi audio engineering line a phei chuan le mixing a phei chuan kan mizoram chunga mi te hian thajok ma toim o ti chang hi kan nei thin ani ti chuan kan soi tui lutuk done sound chung chang an ma ni a po hianin hemi serkon vc te po hianin sound lampang hi an thiam veu ti hi shet boka hey musician inomin karinga musician ni ba ka poimo chu sound shet ve hi ni sound shet ka ti khan kan thetiam mai ome ka level hi to kem bidang level ai na ring bi kem ti mai mayang chi te hau tiang in lang ma se a hau mi lo ni kha ang engeniang knowledge sang khanin nal tak kan play na tur tan khan min lo poilu tu kan ti hi kan ria renga poi moin ka ria ti chuan share kon vc ending pui tak meka in clear non le teang Hình bố thế sẽ hết thu hero sẽ đình ăn thế atopa khan music aron relate kha ka renga ka te ka shela wa tu na chuan ma se heavy beat contest ka en ve ni chu
khát ti hun lai khan ki ting khanan ti kha ka shere nga maro chu ken lo na te lo rei vele to de uboka ka lo she to lo re min bum min surprise chiang khop mai chu tiang che chon tu na khian mi pui hol om te khi he music an voi khat ngai thak na hi nia an ni po khi a bum chiang viewin ka sia ke po ka ngai thak lo na lo re to a min bum min surprise khi tiang te khi an fin na share kon vc te fin na riau chu ani aron ke chi emi ma an main group fa ta da ta da ta da ta da khan ron kal le ta an thiam ani comment po an dong than ro e hemi tum hian ti chuan ka video react reng hi ka en lok ngai lo ti hi tun han ron proof cheng in ka shelo en lok elang chuan min surprise don lova maro chu ka lo en lok lo bok nen ka lo sha to lo top na tur bok lo tia an ni chuan kan ngai thlanon le nga tang an vocalist perform thabok si kalolak mention lawatin azai thiam to pa o ngeta mizawina zai thiam kan ti chi tak o engen yang head voice ti vel te lekha ti ang technique ron mang chong lo mizawina kan du tak mai o pui ne na ron zai lo mai ang chi khani boka a thabok si chak thabok si ben chu a khai ding ne viau bokin ka share ni poken atopa karon comment velo kani chu ten basis po acha drummer hian bass drummer la emi tuma hen ka she solo chon ani po ki mel en icon athiam je ka mel ani chonin drums han vo thiam tur vak mel hi pu big lo ni mo mel atangin just lo tur chuni ma se alo thiam phiana bass drummer ala nge in ka she ang po ni se an thiam ani ni be Kan lo me nalin ti ve nge in karinga hemi tuma seki 2022 wa winner an ni po hi om viewin ka sia in ngai dan comment section in lo save do ni